नावकाथा फुफ दिफिलियाव जिदाइनथि श्री श्री रासमेला खुंफुंनो साखाफारा गोबां समायना रमायना गाबनि महर होनानै जोंखांहोदों। बे खेबनि नावकाथा फुफ दिफिलिनि जिदाइनथि श्री श्री रासमेलाखौ सिगां बोसोरफोरनिफ्राय बे बोसोराव साबसिन जागोनखौ फोरमायदों खुंफुं आफादनि बिबानगिरिफ्रा। गाबोन 5 नभेम्बर खालारनिफ्राय 13 नभेम्बरसिम 9 साननि हाबाफारि लानानै जिदाइनथि श्री श्री रासमेला खुंफुंगोन नावकाथा फुफ दिफिलि आफादा। बे खेबनि नावकाथा फुफ दिफिलि रासमेला खुंफुं आफादा मीना बाजारजों लोगोसे गोबां मुंदांखा मोसाखावरि, मेथाइ खनगिरि आरो बायदि बायदि हाबाफारिफोरखौबो लाफानाय जादों होनना फोरमायदों खुंफुं आफादा। नैबेयाव एबार 18थि फुफ दिफिलि राज महोत्सवआव नावकाटायाव एबार गाजा गोमजायै जानो थांदों। बे गाजा गोमजायाव एबार आगोलनिफ्राय एबार मेहेर गोनांसि जागोन आरो बेवहाय जों गोबां बायदिसिना इन्स्ट्रुमेन्ट बा बायदिसिना दिन्थिफुंनाय एबार लाबोदों। जेरै आगोलाव जेरै जायोमोन बिनिसाय मोजांसिन जागोन। एबार जेनेबा मीना बाजार दं, बिनि सायाव जोंनि जिथु 9 दिनिया बा 9 दिन जोंनि जिथु प्रग्राम, बे प्रग्रामाव मोनफ्रोमबो प्रग्रामाव जोंहा बादायलायनाय, मुसुरनाय, दामनाय देनाय गासैबो थागोन। आरो जिथु जोंनि दाख्लै बावैसो देरहासार जालांनाय आद्याश्री सुपार डेन्साराव बिथाङाबो फैगोन। बेजों लोगोसे मासुम नार्जारी फैगोन। आरो बेबायदिनो जों जेरै दाख्लै बावैसो जोंनि आसामनिफ्राय मोनसे गिदिर सम्पद रुंसारि जालांनाय बिथां जुबिन गार्गनि माखासे जों बे माबा लाखिदों, प्रग्राम लाखिदों। बेजों लोब्बा लाखिनानै माखासे अनुष्ठानबो जाबावगोन। आरो माखासे जोंना जेरै माबा दंबावो जोंना बे देंखोगिरि, बर' देंखोगिरि बे 7 दङ जोंना। बे गलापी नार्जारी आरो जयपुर ब्रह्म, बे 7 जोंहा बर' देंखोगिरि दङ। आरो एसामिस देंखोगिरि जिथु जुबिननि रुबारब गान खनो, बिथांनि रुबाव सासे दङ। आरो माखासे प्रग्राम जेरै हारिमु दिन्थिफुंनाय लाइमोन जोंनि जिथु ओनसोलनि ओंखारबोनाय दावगाबोनाय जिथु लाइमोन माबाफोर गथ'फोरनि बेफोरनि दिन्थिफुंनायबो जों दिन्थिगोन। लोगोसे जों एबार एसे आलादायै दिन्थिनो नायदों। जिथु जों जेरावबो नुफेराखै 3D एनिमेसन बा 3D हल'ग्राम होननाय मोनसे बुस्थु थायो। बिनि गेजेरजों जों माखासे जोंनि इसोरनि माखासे नुथाय बेखौ जों नुनो मोनगोन बेवहाय इउनिक हिसाबै। ओमफ्राय माखासे आरो जोंना बे आलासि थाबावगोन। बे आलासिफोरनि मेहेर गोनां बायदिसिना दिन्थिफुंनाय थागोन। बेखिनिखौ आरो बे जोंनि थियेटार दङ मोननै। मोनसेया जाबाय एसामिस थियेटार मोननैबो, मोनसेया जाबाय राजमुकुट आरो मोनसेया हेंगुल, मोननैबो गोजौ थाखोनि थियेटार। आरो बियो मोनसेया राजमुकुटआ 6 निफ्राय 7 थारिख आरो मोनसेया जाबाय 9 निफ्राय 10 थारिख। आरो गासिबो रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायो आं, फै खेबसे नायफै, लैहोर फैनानै जोंनाव मा जादों आरो माखासे साजेसनफोर जाहाथे होयो उननि फैगोन बोसोरफ्राव जों मोजाङै बानायनो हायो, बेखौनो आसा खालामनानै आं बिबुंथि প্রস্তুতিটো আমাৰ এইবেলি 18 সংখ্যক পূব দিফিলি ৰাস মহোৎসৱ হয়। আৰু এই ৰাস মহোৎসৱটো আমি এই পূব দিফিলি অঞ্চলৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে আমি সংমিশ্ৰণ হৈ আমি চলাইছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়ালৈকে ৰাসলৈ মাত্ৰ মাজতে এটা দিন বাকী আছে। এই এটা দিনৰ পিছত পৰহিৰ পৰা আমাৰ ৰাস উজ্বলি উঠিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাসৰ বৰ্তমান অগ্ৰগতি এনেকুৱাকৈ লাভ কৰিছে যে প্ৰতিমা বিভাগটো আমাৰ প্ৰতিটো স্কুলে ইতিমধ্যে স্থাপন কৰা হ'ল। আৰু লাইটৰ বহুতো অগ্ৰগতি হৈছে। দোকান পোহাৰৰ সৃষ্টি আমাৰ বাকী থকা নাই। আনফালেদি আমাৰ এইবেলি অনবেলি আমাৰ 7 দিনীয়া ৰাস হয়। এইবেলি ৰাইজৰ বিপুল দাবিত আমি 9 দিনীয়া কৰিবলৈ লৈছোঁ। এই 9 দিনীয়াৰ ভিতৰত আমাৰ কাৰ্যসূচীত বহুতো আমি অনুষ্ঠান ৰাখিছোঁ। তাৰে ভিতৰতে আমাৰ নাম প্ৰসংগ, ভাগৱত পাঠ ইত্যাদি, নাগাৰাম নাম আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ডেন্স পাৰ্টি যেনে আদ্যশ্ৰী আমাৰ আৰু সুমন নাৰ্জাৰীদেৱ দিল্লীৰ পৰা ইয়াত আহিব। তাৰোপৰি আমাৰ মীনা বজাৰ যোৱাকালি আহিছে আৰু প্ৰস্তুতি তেওঁলোকে কিছু আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে। নিশ্চয় আমি নিৰ্দিষ্ট টাইমত আমাৰ ৰাসত এইটো দেখিবলৈ পাব, আমি সক্ষম হ'ম। আৰু ৰাসত আমাৰ 2খন থিয়েটাৰে হ'ব। তাৰ ভিতৰত প্ৰথম হ'ব ৰাজমুকুট থিয়েটাৰ,
এদিন মাজতে গেপ যাব 8 তাৰিখটোত কিন্তু 8 তাৰিখটোত এটা বিশেষ ধৰণৰ অনুষ্ঠান তাত হ'ব আৰু প্ৰতিদিনে আমাৰ ভাগিনে দিল্লীৰ পৰা আমাৰ সম্পাদকে আনিছে এই বস্তুটো 3D মানে এই 3Dটো ইয়াত কোনোদিন হোৱা নাই এইবাৰ নাওকাটাৰ 18 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱত সেই বস্তুটো দেখিবলৈ পাব এইটোত আমাৰ জুবিন গাৰ্গ সুন্দৰভাৱে তেওঁ মাইকত কথা কৈ থকা কৃষ্ণৰ মূৰ্তিয়ে ঘূৰি থকা মহাদেৱৰ মূৰ্তি ঘূৰি থকা বিভিন্ন ৰকম বস্তু তাত দেখিবলৈ পাব এইটো এটা আকৰ্ষণীয় বস্তু হ'ব গতিকে আমাৰ এতিয়া ক'বলৈ গ'লে আমাৰ এইবাৰ ৰাসত আৰু কিছুমান গায়কৰো আমাৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে প্ৰতিদিনে গায়ক থাকিব আৰু নাম কীৰ্তন থাকিব এইখিনিয়ে বৰ্তমান আমি বহুতখিনি গৈছোঁ আৰু ঐনবেলি আমাৰ কৃষ্ণ বড়োৱে যিখিনি লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰি আমাক আমোদ দিছিল এইবেলিতো আমাক কথা দিছে নাওকাটা 4 চকৰ পৰা আমাৰ উত্তৰে 500 মিটাৰলৈকে আৰু ইফালে 600 মিটাৰলৈকে আমতল ইফালে পূবেও 200 মিটাৰ পশ্চিমে 100 মিটাৰ উজলি উঠাব নাওকাটা এই ৰাস মহোৎসৱৰ যিটো পোহৰৰ ব্যৱস্থাৰ সদৃশ এইবাৰ পেণ্ডেলতো অলপ বেলেগ ধৰণৰ লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে প্ৰতিমাৰ স্কুলে আমাৰ জিলিক জালাক কৰা যিটো লাইটৰ পোহৰৰ ব্যৱস্থা এইবাৰ কৃষ্ণদাসে আমাক দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে তাৰে এটা ষ্টাইল কালি আমাক দেখুৱাইছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকে আহিছে আৰু এইবাৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমটো বেছি ভাল হৈছে প্ৰচাৰ মাধ্যমত আছে আমাৰ এই বন্ধু ৰবীন্দ্ৰ কুমাৰ ডেকাদেৱ আৰু আমাৰ কাশ্যপ চৌধুৰীদেৱ এই দুইজনে প্ৰতিদিনে আহি আমাৰ কাৰ্যালয়ত সহযোগ কৰি আমাৰ অনুষ্ঠানবিলাকৰ যিটো প্ৰচাৰ কৰিছে তাৰ কাৰণে এই দুইজন এই প্ৰচাৰ বিভাগৰ ব্যক্তিক মই মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু বিশিষ্ট হিচাপে অতিথি থাকিব আমাৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী থাকিব দিলীপ শইকীয়া থাকিব ৰাতুল শৰ্মাদেৱ তেওঁ থাকিব গণেশ কছাৰীদেৱ তেওঁ থাকিব এইবিলাক মহান নেতাক আমি গৈ নিজে আমন্ত্ৰণ কৰি আহিছোঁ তেওঁলোকে কথাও দিছে আমাৰ অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ আনকি স্পিকাৰে 8 তাৰিখৰ দিনটোত মানে উৰেইটো মানে সময় কটাই দিম বুলি আমাক এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ৰাইজলৈ কি আহ্বান জনাব আমি প্ৰচাৰ বিভাগৰ জৰিয়তে প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীৰ 9দিনীয়া কাৰ্যসূচীত মানে যোগদান কৰিবৰ কাৰণে আৰু সহায় সহযোগৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে এই পত্ৰযোগে আমি আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना फालांगियाव जेंना सोमजिनाय हा हुनि जेंना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो